Saphinde sabuya siyindo Fast Soweto TV sizoniripothela olunye udaba. Day number 3 usishayeleke u2 ema-aweni amabili edlule. Kune-update ke ekhona laphana ku-YouTube, not ku-Spotify, ku-YouTube nakuma-iTunes. Indaba ithini? Ngosuku lokuqala i-album yaKhuzani yathola 3.1 million plus. Day number 2 yathola boma 5.1 into around lapho, or 5.2 million. Day number 3 album yaKhuzani isiphindileke yengeza ama-views angaki awu-6 million 444,400. Ake ngisho ukuthi umlando lo ngoba le gama selisebenze kaningi. Ama-views is more like 6.4 million wama-views laphana ku-YouTube album-ke leyo. Uma uqhathanisa-ke ngokwey'balo-ke ukuthi inamba ekhuphuke ngawo ama-views kusuka izolo is 1,181,000. Nimfalahlane-ke ngaphezulu. Siphinde-ke sibonge kakhulu kwabakwazile ukuthi-ke bephushe bedlale kakhulu ingoma igcine ishaya-ke imiliyoni okuyiyona-ke ithi umanikinikana. Engizophinde ngibuye kuye ekugcineni ngichaze kabanzi laphayana kuma-iTunes bathi uKhuzani usephinde wahlala another day ku-number 1 kuma-SA Apple Music album chart. Ngokwama-album uKhuzani usephinde wawuguquza futhi u-number 1, okuyiyona nto le abantu kumele beyijabule kakhulu, beyi-celebrate kakhulu ukuthi ena isiphinde-ke yenzeka. Nazi-ke iy'ngoma-ke laphana-ke ngokulandelana kwazo ziyahlehlake emuva-ke njengoba niyibona-ke uKhuzani iy'ngoma zakhe akhuphuka ngazo ezimbeke khona. Enye isinemiliyoni ngaphezulu, enye ino-680, enye ino-573, enye ino-307, 298, K284 kanjalo kanjalo. Yizona-ke iy'ngoma lezi-ke ezimphushayo ezibheka laphana ebalazweni. Siphinde-ke sibuyele-ke la kulezi namba khona-ke into eyenzakalayo la ngoku-music kaKhuzani. Mhlawumbe kunabantu abanga-understand, abangazi kahle, abanye bayabuza kuma-trending chat ukuthi kanjani. Kwesinye isikhathi empilweni kumele ukhethe into eyi-one, you choose one and uyastick naleyo decision leyo. Izolo abantu badicide ukuthi bekhethe ama-views over ukutrenda. Ingoma yakhuphuka kakhulu ngedabuli ama-views isuka lapho isuka khona kwi-first day. Nge-first day ingoma ngathi ibeka kawushayi u-400,000 wama-views, kodwa nge-second day ingoma isishaya imiliyoni. Lokho kube igxathu elikhulu kakhulu bafowethu. Manje u-YouTube into enjengaleyo uyayistadisha. Kumele nazi ukuthi into enjengaleyo akusheshe ukuthi kube lula, especially makunengoma ephambili already ama-views ayo akhuphuka usuku nosuku ngendlela ecishe ifane. Yilokho kumele niku-understand bafowethu. Ingoma i-album ina-21 songs, ingoma eyi-1 qabeshule eyahamba phambili, ezinye zasondela until ziye ziyilandela ngemuva kubo 3 and 4. Sometimes lokho okuchuzayo ikhona okutholayo. Abantu bachuze ukuthi bephushe imiliyoni kuqala kunanokuthi bephushe u-number 1. So angeke ukuthole konke. Kwesinye isikhathi kumele nikwazi lokho, niku-understand. Ukube nifuna i-trending number 1, inkomba ibingeke ikhuphuke kakhulu, bekumele mhlawumbe lelo miliyoni lelo ni-understand nizolithola maybe after 3 days, maybe ngosuku lwesi-4 niliphushe kahle. Maybe-ke just maybe, angazi futhi angisho ukuthi ingoma isafika ku-number 1 trending songs. No, angikusho lokho. Sengisho ukuthi sometimes iphutha mhlawumbe nabantu abangalinaki kuba yilelo. U-YouTube ubheka indlela ini i-growth, ama-views angena ngakhona, kuyabe ngakusasa seyehla. Uyabona ukuthi akuyenzi sense leyo kwesinye isikhathi. So kumele sifundisane kwesinye isikhathi, singakhohlisani, singayi ngokuthi kunothando ingoba akutshelwana amaqiniso, kuyogcina singakhulisananga. Yilelo nje iqiniso abantu okumele belazi ukuthi kwesinye isikhathi ukwenza kahle ikhona ukuba isitha kuwe, ikhona ukuyimoshela kahle. Ngokugijimisa ukuthi ufuna imiliyoni bese-ke kuyalimala-ke indlela kama-views asehamba ngayo speed, u-YouTube ewastadisha ngenye indlela. Yes, kwamanye amalanga ibizoshaya u-number 1 ingoma if bingekho ingoma ephambili njengaleyana vele emile ku-number 1. So ngenxa yokuthi leya ngoma ihamba indlela ehamba ngayo, obvious u-YouTube uzobeka yona instead of le, and lena isena-3 days bafowethu, only 3 days, and ama-views akhona ayehla ayanyuka until nangokuzayo abantu be-understand ukuthi uma nifuna ukwenza leya nto niyenze kahle, ama-views awahambe kahle usuku nosuku.
uma decide ukuthi ingoma izohamba ngo-150,000 to 200 ama-views per day, akube kanjalo kuleyo rate leyo, or YouTube uzoyiregada as ingoma etrendayo, abantu abayifunayo, abantu abafuna ukuyibona iphezulu, shuthi iyatrend. Hhayi namhlanje iphezulu ingoma, kusasa iyehla, iphezulu kakhulu ngokuzayo, lokho kuzoba inkinga kakhulu, uyabona. Ngeminye imisebenzi yaphuma laphana omjolo loyo, yes kwenzeka lokho nangempela. Manje abantu lokhu babamba lokho ukuthi hhayi umjolo nakho, yayingekho ingoma eyinkinga eyayikade vele ibe u-number 1. So abantu abehlisa imimoya, abantu be-understand into abayi-choose-ela yona ukuthi thina singabalandi si-choose ukuthi sigijimise imiliyoni kunokuba sigijimise u-trending, we understand. Into ey'kanjalo azinandaba ko-Spotify, ayinandaba kuma-iTunes, kodwa ko-YouTube kusebenza ngenye indlela. Vele uma kusahamba kanjeni kuyohlala ku-number 2 until you understand ukuthi u-YouTube usebenza kanjani, and indlela esebenza ngayo u-YouTube akuyi ngendlela esicabanga ngayo sonke. Nami anginalo ulwazi oluphelele elu-100% for sure ukuthi u-YouTube usebenza kanje, kodwa ama-views wona if engeza ukulingana, then kumele u-YouTube i-challenge ukuthi leyo ngoma leyo usheshe uyenze ngale ndlela oyenza ngayo. Yingakho ngithi abantu abalinde isikhathi from day 5, 6, 7, if akulungi lapho anokwazi ukuthi ama-views awakhwalifayanga, awabhalansanga ukuthi ingoma ingayohlala laphana ibe u-number 1. Other than that, kodwa abantu basaqhubeka ba-stream-a kahle laphana online, benza kahle kakhulu, especially kuma-iTunes, especially ku-Spotify, especially nakuye u-YouTube. Ilapho-ke abantu abacindezela khona kakhulu. 2, 3, 4 iy'ngoma laphana ziyalandelana ngobunjalo bazo. Injalo-ke ividiyo-ke bekuyisikole nje esincane, nomuntu engahamba eyozenzela ne-research yakhe ayibhekele ukuthi kuhambani, kungathathwa ngey'nhliziyo abantu hhayi why ukuthi kungenzeki. Ama-comment ko-Facebook, yes ama-comment nani azoqhamuka vele, ngoba yini la kuyathuswana vele, kuyabhokwana vele. Igame yakhona iphoqa ukuthi kubuya nje vele igame yokuthi kubhokwane, indlela kuyathelelwana vele inhlabathi, nomunye uthela inhlabathi ngapha nomunye uthela inhlabathi ngapha, igame yakhona. So abantu nje kodwa bengadikibali, if lo number 1 awuvelanga akuphelele lapho, kube ku-right futhi nalokho. Yilokho nje into engifisa bekwemukele, be-understand ukuthi umculo uhamba kanjani. Uwinile kuma-iTunes, uwinile ku-Spotify, ku-YouTube uwinile, loyo number 1 nje kuphela. Esengibona ukuthi abantu bacasulwa yiwo, sebebacasula ngawo laphana-ke ko-YouTube, yikho kuphela abanicasula ngakho. Manje ngale nto encanyana-ke sekuyomele manje nani nicasuke-ke, hhayi akusi kanjalo bafethu. Nayi i-album ishayile u-6.4 million ama-views nge-3 days, yilokho nje okumele nikwazi nikujabulele. Ngiyabonga, xolisa ngokukanta nevidiyo ukuthi ibe yinde kangaka. Bekumele ngizochaza namhlanje, kusakahle sodibana ngevidiyo elandelayo. Ngazi yiphi leyo vidiyo leyo, ngizokuthola kunekhava ezayo, asazi.